Bayabak, Pampanga. Araw po ngayon ng Martes dito sa Pilipinas. Nandito naman po ang inyong lingkod dito sa ating programang Balitaan Kapampangan. Magandang umaga po sa inyo. Maayong aga sa inyo tanan. Good morning! Samahan po ninyo ako hanggang mamaya dito po sa ating programang Balitaan Kapampangan. Nakalta po pisabihan ngayon nga Aldo po nga Martes. Karening karatang balita kiti Pampanga. At kareng miyaliwang pisasabihan King Balen. Lalong-lalo na po rening miyaliwang issue na pisasabihan ngeni kening kakatamo kiti Pilipinas. At lalong-lalo na kiti probinsyang Kapampangan. At bayo po yan. Kumusta na po? Reading kay katamong makirandam. Gening oras ay di. Lalong-lalo na po ring maranon mamuklat. Aking karalang internet. Speaking of internet kiti Pilipinas, mamasanting niya po imbitasyon na ng presidente kening Chinese I think president of Chinese president na invite la po rening ating business king telecommunication huling po internet connection kiti Pilipinas masyado pong mabagal. Huling rening mga ragul telecom o telcos, telephone company o telecommunication, ila po magmonopoly. Kaya inungnano mo po itang buridang i-provide services kay katamo. Either insufficient ya itang karelang services, alata mong choice, di ba? Huling ilang provider. Kaya pupurian ke po presidente na managkatyang aliwang investors para mika competition. Bakan lalong santing po serbisyo na ning internet keti kay katamo. Yan po balita, no? At ini po lalawan tayong masanting para kining kay katamong king kay katamong balen, kasi king panahon po ngeni balo yu po magdependi tamo keniking teknolohiya at intanang ausandag electronic commerce nung mabagal masanting ang communication keti o rening provider na ning internet malakwan tamo hanapin itang betong meging bisita keti Pilipinas nung eda sa masnan at ayusan ng service na ning internet keti Pilipinas malakwan tamo king nanumang pamanunlad na ning metong lugal, metong bansa nung iti patuloy ang makanyan kababa ing serbisyo. Masyadong very, very poor. Huling ilamo po kasi mag-dominate, Pilan na mo pong kumpanyang provider keti Pilipinas. Nya, ita po kesanting na ning katamong presidente, Totang balo na makasanting ya po iti keti kaya katamo, no matter nung ninupuring mga ragul amituran keti kaya katamo, keti Pilipinas nung ninuren ng negosyanteng miapektuan, lalong-lalo na po keti Pilipinas ring provider mo keni, Smart Globe, ninupuren reni ring ausan tamong mag-dominate, king negosyo keti, monopoly da at alata mong choice, ngeni bididan tamong choice kanyan, mamili, nung nanong service imburita mo, nung kanino services imburita mong pilyan na mas masanting at mas mabilis at epektibo in term of kanipong communications. That's ini po positive na ikit ko ketang pepalwal release na ning Malacanang about kening invite do ning Chinese businessman o negosyante from China nating telecommunication business na lumubla keti baka nita santing serbisyo na po ning internet kaya katamo.
Bali po, kani mo po matsura ing internet. Keti Pilipinas. Uling ready po mag-provide keti, adwala yatang maragula kumpanya. Ne? At kay ba't misasabi la pa. Samantalang kingaliwang bansa, masanting ing serbisyo na ning internet. Ne? Lalo na po ngayon panahon na iti. Ne? Dakal po ka rin kay katamong kabalen. Ne? Because of this technology, akakita mo, reach nila, rin karelang pamilya, day by day, time by time, di ba? Oras-oras, minute-minute, nung bisala, through these communications, ne? Kumbaga, in communication, mila ko itang gap, ne? Because of this. Kaya, mas masanting, nung ating kalupan na ning presidente na ausan tamong ating malasakit king balen, ne? Malasakit, kumpara po karetang aluang minunang may muntukan keti kaya katambansa, di ba? Iniisipan na mo po itang sarili da. Nung nanoing abiyada rin ng mga ragul negosyante karela, ketang personal, pero at the end of the day, masasakripisyo po ing serbisyo. Ne? Balo yun po, kumpara king aluang bansa. Keti kaya katamo po, okay mo sana nung mamayad tamo pong taxes. Ne? Sabihan tamo, diyang makakuha tamo sa, diyang ing taxes maragulya, makakuha kay katamong talapagobra, o rin mga negosyong mga lati, provided, nung ing government po, babalik ne itang taxes ita in term of these services, the basic services, babalik ne. Sana po maging issue, but ing problem po kasi keti, ne karaguling taxes, dakal matatax, at the end of the day, in service po very poor. Masyado pong, masyadong masanting, ne? In servisyo na dapat akwada, rening kakatamong taxpayer, kakatamong kabalen. Kumpara, kukumpir tayong Amerika, kukumpir tayong Australia, ne? Na yung taxes na talagang mata siya at kay ba't bisa ka te bisa matax ka but at the end of the day ito pong taxes ita babalik na po ng gobyerno karela in term kaya pong services na nanungno ka rin enjoy me nya diyang ating kang tax sa maragul potang ini babalik na ng gobyerno keka in term of services like what kind of services the medical services di ba? Diyang matatax ka, at the end of the day, may sakit ka, atin kang doktor, alumawe keka, ating mamye panulo keka, ating mamye gamit keka, nung naning kailangan mo, ketang kekang pamangailangan, uling masakit ka, na libre, di ba? That's the taxpayer's money, di ba? At least, ikit me, nung lokal na mumuntain kekang taxes. Like the road, ikit mo, masalit sila ring dalan, masalit sila ring kanal, ating sulo, potang dumalan ka rin, kaya ka safe ka, potang dumalan ka rin, maluwalas, alang traffic, that's the taxpayer's money, di ba? Karin niya po, money back. At akit mo, tahimik, peace and order, maayos at masanting, diyang lumakad kang bengi, kami gagana ka, ala kang pigaganakan because they provide the government a security para kay kayo. That's the taxpayers' money. Di ba? Nya, ini po, iya ing kainggitan tamo kareng aliwang balen o bansa. Nakakita mo. Ot in Singapore, ot in developing country, ot in Japan, ot in America, in Australia, and other developed countries nakatas ing tax na pero rin tao ela magreklamo. Because, niya ilang magreklamo, yung gobyerno babalik ni karela. Nung nanong kailangan na po, rin taong mamayad taxes. Kiti po Pilipinas, mamayad kang mamayad at tax. Nino man, at the end of the day, panakawan dyamu ng gobyerno, ring king gobyerno. Panakawan dyamu ret ang mapila na kurap a politiko king gobyerno. Diba? Kalupa na mo po, metong alimbawa, uling experience ke po iti at ikit taya na malilyari. Kailangan mo pong dalan, project ng gobyerno.
Nung in project, in gobyerno, alagaya pong 5 milyon ing dalan, potang padalan na kareng politiko, at inyang 20% out of it, nung metong yung milyon yan, mawawala na itang 20%, ang 200,000 na commission na ning politiko, di ba? Congressman yaman yan, mayor yaman yan, senator yan, that's the reality. O, kay ba't manyadla pa, letang atsuketang departamento na ning metong ahensyang gagawa, ketang project ita, di ba? Makakaltas na pang nakaragun. Nyaing project, ng metong ng milyon, potang gawan de, po metong nga milyon, baka itang project is worth, in program na is metong yang milyon, potang gawan de, at inya mo puking 4,000 na anong klaseng dalan ing magawa. Nung in specification na ning dalan, 1 million niya, kay ba't gawan making 400,000? Naning expect mo? Po malapsaing dalan? Nano in dahilan? Because of the corruption in the government. Yan po ing akakitangin di ba? Nya, anggat ingati kanining manilyari kay katam, hala pong pamagbayo. Hala tamong akit changes, anggat rening sistemang areni, mimira laking gobyerno, ala pong malyari. Too much politics po nung minsan, na palagi kong sasabihan. Ngayon, in government, ketang mga palabas administration, ginawala telakade in PhilHealth, apin po in Philippine Health Insurance, di ba? In PhilHealth, dinesign de kareta pong magobra. Magobra. Bala mo, health insurance de yan. Na nung ka rin, babayaran de, rin talapagobra. Kareta pong magobra. At the end of the day, bota pong may sakit la, botang palaway la kareng private hospital, atin la pong maragula diskwento because of this health insurance. But in milyari po ngayon, hing PhilHealth na yan, king personal kong opinion, gawa ng pamulitika. Di ba? In PhilHealth na yan, gawa nga ng gobyerno para karetang talapagobrang halang health insurance at the end of the day, that's the mandatory under the Philippine law. Di ba? Kareng talapagobra kailangan tilang PhilHealth. Baka nita, potang sakit la, atin pong maragul a diskwentong akwada because of this PhilHealth insurance that's designed only kareta pong magobra. Kareta pong magobra. Ulit-ulitan ke. But in milyari po, in PhilHealth yan, ring politiko, penyede karetang pakakalulo. Di ba? Binyede karetang pakakalulong pamilya, dininandong PhilHealth, dininandala balang pamilya, dininandong PhilHealth. Bali yung po king sariling opinion ko, in PhilHealth na yan, in meto nga pakakalulo, nung may sakit yaman, at minalaya king private hospital, at the end of the day, lumual magbilya, nung 20,000 in bill na yan, kay ba't discounted ng 60%, no ka rin nepukunan. Itang remaining 4,000 pesos nung pakakaluluya mo. Do you think that PhilHealth card for the poor is effective? No. Aliya po. Dapat, in gawa na ng gobyerno, kesa kitang gagastos tamo pong nakaragul, nakaragul in gastos tamo na babayad kareng hospital. In PhilHealth na yan, na-design para kareng pakakalulo. Dinesign na yan para karetang talapagobra. King kakong kapanwalan. Diba? In pakakalulo, dapat didinan PhilHealth. Dinan me ospital a gobyerno, ospital ating panulo, ospital ating doktor, ospital ating espesyalista, hospital ating medical equipments. At the end of the day, potang nasakit yung pakakalulo, muntaya ka rin ating lumawe kayo. Ating lumawe kayo, ating panulo, ating gamit, ating espesyalista nung nanuman po yung sakit na. Po mangailangan ng PhilHealth card.
Diba? Uling yung PhilHealth card na yun, na naman gamit king private. Uling ala naman pumayad king private, uling pakakaluluyo. Diba? Pero ang gagawin na rin politiko, mag-distribute lang PhilHealth, pila na pong beses na may ka-encounter taking radyo. Uling public service siya po yung programa tamo na ating lumapit kay katamo king radio station na itatang ko po, may kumpanya po king metong apribadong hospital. Burimi na pong luwan, miya alwan, uling alake pong pamayad, ating kay pong PhilHealth, in-bill na po, 30,000. Dinidakda na po itang 20,000, pero nga pulong libo po, alake po, pamayad. O, nano yung epekto na nito, di ba? Alaya mo rin. Pero nung in gobyerno, sa mas nananalaring hospital na, at sa mas nanala, nung nananarit ang kailangan king hospital, di ba? Ilang i-provide na. At the end of the day, in pakakalulu, muntaya ka rin. Muntayang masakit, lumwalyang alang sakit. Alway tang muntayang masakit. Lalo yung sakit po tang bibiyada no rin reseta. Salwan meni, salwan meta. Kailangan nini, kailangan nita. Bala mo yung hospital, may provide ya mo papel, ang ballpen. At the end of the day, itanggang kailangan mo, kailangan salwan mo. That's the reality. Mituldo ko hospital, Keti, na nakalog na yung pakakaluno na lang gastos. Sige. Mituldo ko pong hospital, a government hospital, Keti, na nung minsan pag maragul na rin politiko, inaayos mo yung hospital, may nga bitken dakala, specialista ka rin, may nga bitken dakala, panulo ka rin. But in reality, potang linubya in metong masakit, ala at pakakalulo, baluyo po, intutunan kita. Kay ba't na yung check-up, wala mo yung ingkay mo kaya ang check-up da ka. Kay ba't katukinan niya yung reseta. Nya, ito po yung amanwan ko, ne? Nakalupa po, retang talapagobra, ne? Agamit do ren. Uling atin ng stable obra. Potang ating sakit, muntala ka rin private hospital, nung imbilda, 20,000, mamayad na lamo, it's 4,000 o 5,000, agyu data, keta level ita, uling magobrala. Pero rugo yung pakakalulong alang obra, o yung sakto mong milalabas, ne? At the end of the day, sakit niya yan. Pula yung making private hospital, imbil na 10,000, lako mo ng 5,000. Do you think atin niyang pamayad 5,000? Hala. Ini kasi yung maging problema kay katamo. Ne? Keti kay katamo. Sometimes yung problem at yun na naman king gobyerno. Potang gawayang meto nga programa, bala mo na kasanting. Ne? At the end of the day, di ba? Itang programa nga ita, makadesign niya pala para pamulitika. Di ba? Sometimes maging source na ng corruption in antikanining proyekto. Di ba? Nakasakit, di ba? In PhilHealth, balo mo makasawpya. But in problema, some private hospital, uling 40% of it, imamayad ng gobyerno. I-bill na kaning hospital, nung i-bill mo is 30,000, may mayad kang 16,000, the remaining 40,000, the government will pay the hospital and the doctors by using a PhilHealth card. But the problem, minsan, rinhalo ang hospital, magsamantalala. Diba? Tatasdate ang bill, at the end of the day, bakang tapotang mangulekta laking gobyerno, i-bill day in PhilHealth, anay karagul, in babayaran. But, my God, di ba? Ini based on the personal experience. Ne? Yung father ko that was 2 weeks ago, may combined na king hospital, may 24 hours siya king hospital, uling atin yung PhilHealth card holder. Within 24 hours, bill day is 32,000 pesos in 1 day. May mayad pang it's almost 20,000 and the rest, the government will pay that.
My God. Ala namang operation, ala naman is something gawa dakang father ko, it's okay naman, but itang pa mag-stay na ka rin, for one day, mag-bill ka is makanyan karagon, di ba? There's something wrong about this insurance of the government or for the people, no? Karang tao. Ba't ka rin pakakalulo? The way I look at it, hinglawe ko po, po makanyan dapat gagawa na ng gobyerno. Akit the local government, i-mayor, mag-distribute yung PhilHealth. I-congressman, mag-distribute yung PhilHealth ka rin pakakalulo. The governor and any in public office, balo nyo po, PhilHealth, Imbiyayo Karela services, good health services ka rin, hospital. Di ba? Imbiyayo Karela, that this people, this family, is belong to the indigent family. The social welfare of the government assess this family or anybody na debut mo kay kabiyayan. Di ba? Kaya hakit may PhilHealth card, some PhilHealth card, they have pictures of politicos, di ba? Politiko. Yan po metong karening akakita mo. Na po dapat malilyaring kaining katamo. Di ba? Antikanining pisabyan, antikanining gagawan da. Ngini, gawa na ng gobyerno katang milabas pang panahon, di ba? The past president, the past administration, ginawa naman pong 3-piece at gawa na patang 4-piece, 3-piece na didinan dalang financial assistance retang pinili yung balo nung napili na talaga na dimut karelang kabiyayan bakit ta diyang makanano pag-sustain de ketang pamangailangan da nadidinan do pong pera malide naman po king lawe mi ngantikanita as a observer, di ba? O dinan ng pera o teme dinan nung nanit ang needs na, di ba? Kailangan mag-aral na rin anak na give them an educational o scholar, di ba? Yung pamilyada. Masakit niya kailangan ng panuno. Diyan ng coupons for medicine. Di ba? Ano itang dinan ng pera? At the end of the day, yung pera ay magamit ketang purpose na. Di ba? Like what happened? Mimuano retang mimuaka ko, akakita naman po kasi yan. Ay datang na itang bibiyana ng gobyerno. Itang purpose. Pwede tanang mag-tonking. Pwede tanang mag-bingo. Pwede tanang minom. Paparatang na itang bibiyana ng gobyerno. That's the purpose, the objectives of this program ay po epektibo. Autan wa yung gobyerno, hindi nang namin ang kailangan na ng tao. O ning baloy po, makanyan kasi yung tiruda. Ring mapila na politiko karen tao, kailangan maging beggar kayo. Nano po yung beggar? Magpalimos. Di ba? Magpalimos. Baka nita, at the end of the day, potangating kang burike kayo, tuki ko ketang burimi, uling didinan da kayo. Di ba? Yan ang minsan ako pinamimisip ko. Minsan mismo ka rin politiko, ring tao, kasi ring tao kaya Pilipinas. Ring kabilugan na ring tao, ring mangalati, ila po ing decision maker, karasting pamamiling nino ing iluklok tamong manimuno king kekatangbalan. Di ba? Nyari ni ring ilang kakayan na, ilang papyalungan na ring mapila na politiko. Di ba? Ay taping amanwan ko, mika at masanting lang kabiyayan rin, at mika masanting lang services rin, na I enjoy at the end of the day, biyasa na lang magdesisyon, ring mga arti, di ba?
mo na yung bayaran 500 para iboto da ka. Mo na yung bayaran 1,000 para iboto da ka. Uling masanting no kabiyayan. King ka ibang banda, hanapin, niya yung politiko, bursanting kabiyayan. Uling, adektan, potang masanting no kabiyayan. Potang atinong obra, atinong bale. Atinong kapanin, atinong masanting kabilyan kimbe. Na yung gawan ring politiko na diktando rening pakakalulo. Nya ren po ring akakita mo king panahon na ite, na ing antikanining malilyari king kakatamong bansa, iya po ing lalong magpakababa king kakatamong estado. Tapo mamangat, babagsak tamo, uling dinalang tapong milyon kaya Pilipinas, may git, pero rin gagovern kaya katamong politikus, pilan lamo po. Ila pong magdesisyon king sarili tamo. Ilang magdesisyon nanong biye at nanong direksyon tamo munta. Di ba? Iyan po yung resulta na, yung reflection na po ning at bakit dakal pupunta king aliwang bansa because of this kind of government. Di ba? This kind of kabiyayan, Keti. Di ba? Survival at the end of the day. Di ba? Nga ing reflection na nini, ing salamin na nini, retang dakal akakit mo king Department of Foreign Affairs ang makapila. Nakukuhang passport. Di ba? Kukuhang passport para makapag-abroad at karin manintunan. Mantun na kabiyayan. Uling ing salamin na niti, itang nunganong atintakiti. And hopefully, patalui ing gana-gana. Keni pong antikanining bagay. Nya baloy po potang ating pamilya na miras ka rin, king alawang bansa at ing bansang pintalanday sa free country like America, like Canada, Australia, and other free country. Now, welcome na retang makapag-migrate la ka rin openly. Potang adalado ring anak da, baloy po, maswerte la ring anak, atin lang masanting a future ketang pintalandang bansa compared keti Pilipinas. Di ba? Apin po ing reality, di nga kanina. Yay taping kakilala ko, balo mo ing gawa mong decision na yan, eyak para kika, para ka rin future na rin anak mo, dininan mo masanting a future rin anak mo, at the end of the day, yan pakinabangan da. Diba? But nung ati ka keti Pilipinas, you cannot enjoy itang bagay na nanong atin, kingaluwang lugal, na alak keti mas dakaling kasakitan, kesakit ang kaginawa na, maging hawa, ing kekang be, diba? Survival, di ba? Ing kaniti. Karakalta mo po produce ang magaling tao keti. May mag-aral ka rin mga santing at mga ragul universidad o eskwela. May yaring kuleyo, may ka-degree. Pero baloy po, halos kareti at sula king aluwang bansa. Pakinabangan ning aluwang bansa kesa kikatamo. Di ba? Whatever nung nanuman ng obrada, at the end of the day, well, compensate la, compare keti. Di ba? Compare keti, nakalawot, indifferensya. Minsan itang educational attainment na o itang karelang pag-aralan, maging dahilan nung karing, metong na karing awsan tamong utusan, metong na karing factory workers, even though they are degree holder na supposed to be, they work in a good position, or if you are teachers, you have a good compensation no atika keni sana, but it's not enough. Yang mestrala pagpalit ditang obra karon as factory worker, as a caregiver, as a kayantabe king bale, whatever, a driver o and so nung lalaki la, di ba? But those are graduate keti kekatamo, di ba? Because of ita pong obra na ayarida, makanyan ka-compensate para keti. Mo ka rin ka manakit po na mayari kang
college na sabihan tamo, ne? Mayari kang college, at the end of the day, itang sweldo na ning emegaral, ang pong negaral, pareho yamo. Di ba? Maka-minimum kamo. Ito po ing akakit mo. Di ba, Kitty? Eh? Ikaw na ginusal ka. Ginuyod na ka. Ha? Ringke kang pengari, bakit ta ayari ni itang kulayot ni ka-degree ka. At the end of the day po, ang mag-obra ka, ha? Itang obranan itang megaral, ang po itang megaral, pareho la sweldo. Mung minimum ka, pareho kayo mong minimum. Itang utility, ang po itang obranan itang mayari, pareho la sweldo. Tingbeto nga opisina, Keti, ha? Itang janitor, ang po itang office clerk, ang po itang secretary, retang staff ka rin, nating tegaralan, kasweldo dyan mo in utility, in janitor. Diba? Keti. That's the reality, diba? Alayang akakit tamong pagkaaliwa. Mo, kalupa kingalawang bansa, nung mayari ka rin, at the end of the day, yari kang college, ating kang masanting posisyon, obra. Uling college, degree ka. Ating kang pegaralan, compare ka rin ang emegaran na ang pegaralan da, ang tumuketang level ay ta. But Kiti, sad to say, makakalungkot isipan po, ing antikadining bagay na malilyari kay katam. And hopefully, sana, dataging panahon, may ka pa magbayo. Ne? Eta po, milalako pag-asa na sana, ne, retang tutuking generasyon kay katamo, panandaman da naman sana ing masanting akabiyayan Keti, di ba? Makainggit po karening lugal apupunta lang tamo nakalapit pong bansa na ila talagang akakit may itang karelang development, akakit may itang karelang estado na ning karelang kabiyayan, di ba? Nya pa pong atsuketi, kining kekatam, like keti Pampanga, keti Angeles City. Dakal po, pupuntang Koreano keti, mamasyal, atsuketi, dudurot, na, mag-arenar, mag-unwind, keti, anak, matwa, all kala, estado king kabiyayan da. Di ba? Agyudang bunge amasanting Keti. Keti kay katamo. Di ba? Akit mula Keti. No kasanting bili. Apapangan ditang burida. Asasali ditang burida. Di ba? Makapag-enjoy la. Makapag-unwind la. Ita mo kaya agawa tayta. Di ba? Itang gagawan da. There, few siguro na makagawa kanita, but not all na agawa da po ita. Di ba? Ita kaya kapilanta mo, yung metong ordinaryong tao, muntay king lugar da, na itang gagawan da Keti, agagawa tamo. Di ba? Uling ila, developed country la, naswelo la, rin memalanda. Di ba? Ita mo, kailangan, nung metong kang ordinaryong tao, kailangan panipunan me pa. Na? Pagplanuan me pa. Bayo me, gawa nita at the end of the day, agawa me man nita, atin kang utang babayaran. May kaswelo ka at the end of the day, atin kang utang babayaran. Pauli na nitang gawa mo. Diba? Nga makaingit po ng tikanini. And sana, atin po sanang changes, atin sanang pamagbayo king daratang nga panahon at ring tutuki kay katamo o tang alatana akit da sana ing masanting diyang makananong kabiyayan, di ba? Alway tang mamanatana mo ta cycle niya mo, di ba? Itang dudurot niya mo alanang pamagbayo lalo na king panahon po ngeni, di ba? Malagad na lamo po retang mikaka-break misenso king karelang kabiyayan o king karelang kapanuntunan. Pauli na po in negosyo Keti kay katamo, pati ring mga lati liban da na ring mga ragul.
ingawsan da po kanita, monopoly, kinontrol da nangan. Nyaret ang mga lating maggumpi sa paking kapanintunan, alano po reta, alanong dasnan, uling kanano nuning mga ragul, di ba? Ako pin, napon ating kong programa king radyo, ita po po maka live o maka-online, internet. It's a local radio station. Ating ko pong programa every Monday and Wednesday, a public affairs, a tapatan program with Mr. Perto Cruz of Pinoy Gumising Ka Movement. Yesterday, may programa ko po king radyo, 1-hour program, tapatan program. Ito po yung isyong sinabi ko. Di ba? Like kati Angeles City, even in Pampanga. Ito pong mga lating negosyante kati Angeles City, ditak-ditak, mawawala nila. Milalako nila retang negosyanteng mga lati. Umpisan niya po king palengke. Dati yung palengke po, retang presto king palengke, ipamana daw po rin karetang anak, retang generation by generation. Uling ita pong kapanintunan ka rin, masigla, masanting. Yung alalo pa po rin mga ragul, negosyanteng arene, Chinese, aktibo po yung negosyuda ring mga lati. Kumbaga, retang negosyong mga rating areta, na minalada pa karetang minunuda, dakal no po apasanting akabiyayan at dakal no po apayaring pamagaral. But niyang in gobyerno, inallowed no rening mga ragul, na lumub king metong alugal, na emong metong adwa, atlo, apat, reta pong awsantamong mga lating negosyante nga reta, mga mate na langan. Baloy po, kanita at tandanan ko, baloy po in garments, malan, gagawang malan. Kanita king baryo, metong karen source na rin kabiyayan na retang biyasang manay, ing mga walang malan, short, o nanumang malan, at daladaking palengki, ipisalida, masali. At retang aliwa naman, mamanyalilang tela, kay ba't pagawalang pantalon. Manakitan na, rin magtinda palengki, manakitan na, retang gagawa, at yuking baryo, manakitan na retang manay. Kay ba't kanita, ating pang mangawang furniture karang barangay, karang baryo, amalati, kay ba't dakal pagawa, pipisali dala, ating pong merkado. Retang mga lating nga reta kanita, nga lalo pa rin mga ragul, misan sula kabiyayan. Generation to generation, bat ngening panahon na iti, mete nangan po ita. Alana, Nyadyang nanggawa na ning DTI, nagawa yung Go Negosyo Project, na turwana no laring mga Latino makanaling magnegosyo, kalingwan nyo na ita. Alang malyari ka rin, king proyekto at programa yung ngayon. O livelihood, ala, uli na tino rin mga ragul. Nano na rin mga ragul na rin. Rening Chinese, apeluban yung king metong alugol, na monopoly king negosyo. Halimbawa kay in garments. Munta ka palengke, no ka rin yung malan, o at no ka rin manibat yung malan ngeni. Manibat po king China. Ultimo yung basura, sa salwan tamo, kay ba't ditinda tamong hukay-hukay. Elamate, retang garments, retang manaying mga late, kanita sali kang tela pagawa kang pantalon. Nung gumastos kang makaniti, angeni, yung pantalon, bulto-bulto, manibat king China, made in China, everything. Dati makagawa kang furniture, king malati mong pibale-bale, kaya kang kural na malati, at kay bat ating kang market, ating pagawa, ngayon ating ang ready-made furniture, made in China. No ka rin na pa po mag-survive ring antikaniti.
Ringking palengke. Retang magtinda king palengke na dati masiglaing kapanuntunan da. Kaya mo sa Nicolas, Angeles. Ing masigla na king sa Nicolas is the surrounding. Namang kilwal. Kaya tang kilob dati may kakayuman traffic. Lalo na king panahon na ito. Magpasko. Aba, nini. Apektado la po rin eh. Kaya tinakikatamo na even though atin tamong awsan tamong pre-enterprise, but my God, yung in pre-enterprise IT, imonopolize na rin mga ragul at akumpanya at matela retang mga latimong magnegosyo retang kekang kabalen ng alalo rin mga ragul ilang mamayat taxes ilang bibiyek ng kekang balen at iyang papalakad king balen mo uling retang taxes na rin mga lating reni kay ba't datang na rin mga ragul na reni mo i-regulate. Paboran mo lang miapekton retang negosyanteng mga lating king makabang panahon ilang susuporta para gumanaya in local economy na ning metong alugal. Kalupa na po keti. Halimbawa, Pampanga. Ating minunang linog Molken keti Pampanga. The first na in-invite da so that mika economic activities after the eruption of Mount Pinatubo. Netong yang masyadong karagulan na mall. But king kalawatan po Mekabaya, the longest mall all over the Philippines. The SM SM Pampanga. Dapat po king metong alugal. Bakante ay miapektuhan the entire area. Only one mall in one province. Ala ng mga latipa under their company. Diba? Ito mong Maragula Mall, Atina, pati na mo po, apektado na lang. Retang negosyanteng mga lati. What more, bawat sulok na ng lugar, ating mall, ating mga lating atindahan owned by this company, nanong malyari po karang mga lati. Bakit po Pampanga? Makapadurtan ng mall. Naretang mga lating negosyante, alana. Karakal ko po kakilala during my school day. Kasanting kabiyayan, uling rin pamilyada, at ilang malating kapanintunan, ilang negosyo, generation by generation, but now, meet da pong bigla. Edan na po apamana karetang anak da, karetang kakilala ta kanita na kasing edad ta. Uling biglang meet da, uling linog no po rin mga ragul amola reni, owned by the Chinese businessman. And the politicos, alala pong gawa. Dapat if I am the politico in one area, it's only one mall in one area so that retang kekang mga lating negosyante ka rin adinan mong protection. Asustinde itang karelang kapanintunan. Naman pwedeng mag-locate king mall. Magkano yung per square meter king mall? 1,000 per square meter? Atin kang 80 square meter, you pay 80,000 a month. No karon may kunan 80,000 out of it 40 square meter. No karon may kunan 40,000 overhead mo nung metong ka mga lating negosyante. That's impossible, di ba? Nangini keti retang mga lating negosyante alana. Itang programa na ng DTI Go Negosyo alana. At ino po rin mga ragul. Insistida po mo rin mga ragul na kumpanyang arete. Potam metong kang Pilipino ikit de, in negosyo mo nagbunya, natang kilikan de rin tao, ang gawa na ng maragul na negosyante ngayon, i-buy out na ka. Salwaneng maragul keka, baka nita, yan ang mag-control, nakadagul, ala ng lunto keka. Diba? King panahon na iti, ala ng lunto, Manny Villar, a pure Filipino na misenso, king kayang pamagsumikap, ala ng lunto makain, ala ng lunto pang negosyante na minasenso kat ang bilaba sa panahon kareng tutuking negosyante ngeni na manintunan in kapanintunan da kanupadamo rin in kapanintunan da rin mga regular negosyante. Gana-gana po kasi at inangan king neto nga area, but the problem is milako nala
kapanuntunan, negosyo, retang mga lati. Hala na pong small, medium enterprise o SME na ausanda. That's the dilemma, no? Pero, mungita mo, pwede tang gawang, if I am the mayor, if I am the governor of one province, pwede kang gawang pwede kang gawang batas, ordinansa, local law o batas na in-allowed mo na makanyan ang negosyo ang timukaniti. Baka nita, proteksyonan mula mismo retang kekang mga lating negosyo yan ting at suking lugal mo. Batalik. Diba? In reality kasi, potang meto nga maragulan negosyante, tutupoy ni. Ha? Susuhulan doreng makalukluk. Dedinan dala. Tatanggap naman, that's reality. Diba? Na kumbaga, itang pamananggap da nga ita, ing masakripisyo, retang memalenta mo mismong mga lati, magnegosyo. Diba? Kalupa na meron iti, at sula puran kering lugar tamo. Yeah. Pampanga is surrounded by mall from a big company. Diba? But at the end of the day, natang magobra ka rin mo lang iti, alala pong security of tenure, ita pong marok, di ba? Nya dapat itang pengako na ng presidente, lako ng contractualization, balaos na. Baka nita rin mo la rin, natang kekatamong magobra ka rin, after 6 months, may permanent tila. Ela minisip at migagana ka nakalub na po ning 6 na bulan, alano naman obra. Diba? Oh, SM, 6 months. Robinson, nano pang mula tsukan, Ayala, and every 6 months, bayo mag 6 month, panibayong magobra. Diba? Alala security of tenure ring talapagobrata mo. Diba? Pero, up to now, in contractualization at siya pamurin. Ita po ing makalungkot. At bakit ito buring mi permanent despite of the itang baludan ng obra. 5 bulan magobra. Bihasano king obra. Aintindihan na ng obra. O training kumpanyang areni. Edo buring irregular. Mas burida pang yung kasabi da, yung agency, at yung agency, yung kasabi da rin magobra. Na makalungos na. Indirect. Inkarelang pamagobra king meto nga mall o nanumang contractual work, no? At the end of the day, alalang security of tenure at alayang liability ing meto nga kumpanya ing kasabi na kasi ing agency alwaren tao mismo ela direct hire naman wanda. Kumbaga, iwasan din itang karelang obligasyon na dapat bayaran karening tao nga rin, pero makalungos naman. May obra kang 5 months, after 5 months, yung anak mo, wala na yung obra. Manintun na namang aliwa. Dapat yung gobyerno po proteksyonan reti. Nya istuitan istanda ng presidente, pota may kalingan niya mo, masanting balika nita na stop contractualization. Keti Pilipinas. Ha? Stop contractualization, kailangan ring talapagobra, potang miras nala, ketang karelang bulan na dapat mapermanent la, kailangan mapermanent la. Yeah? Base karetang karelang performance, ketang karelang obra. Di ba? At naman kasing obra na ausan tamong seasonal na ila kailangan mapermanent. But retang karelang dapat akwa, retang karelang benefit dapat bibila naman. Even itang nature na ng obrada, it's only a temporary. Di ba? Ano pa na mo ng construction? So, ginawa kang building, ginawa kang bale, at the end of the day, mayari na itang kekang services. Justify ya po ito. Kaya po permanent, nakaluping mall hanggang mag-operating mall, ating magobra, at kailangan palitan mo after 6 months, o after 5 months ng kaya magobra. Kaya po logical, king akakit ko. Reni po, dapat lalawin na ng gobyerno.
ila pong dapat didina ng pansin ng gobyerno. Rening antikanining bagay ang mangalati. Di ba? Mangalati pero akakita mo nakaragul bagay ni rening antikanini na etamo akakit. Too much politics itong nangando na papuing sobrang politika. Yung masakit po kasi Keti, may elect na pangin eh. Impis sabihin na itang tutuking eleksyon. Di ba? Kalupa na Keti. Ren politiko, impis sabihin na yung eleksyon. Ninintagal posisyon makanyan, ninintagal senador, ninintagal governor, congressman, mayor, and so and so. Di ba? Yan ang ipipsisabyan da ngayon yung kakatamong lugar. Yeah? Alo yung pisabihan doon, ang naning gawan doon, ang naning makakayap ka rin memalan, at naning mayat dapat tanggawan king balen. That's the, dapat makanya lating-ting. Alo ay tamong sarili da, na ila, lumipat na king partido ngayon ni, bakanting partido ngayon ni, ilang in standard bearer da king karelang lugar, baka nita kaya bedoring king administrasyon, and so and so. Diba? That's the thinking of the some politicians, not all, hindi po gana-gana. Yeah. And sana po, ini po ang antikanining pisabyan na ababalo yun, lalong-lalo na po, pota po ating political exercise like the national election, the president and the senators, atin tampong absentee voting, di ba? Reta nga chuking abroad, makapagboto lang through the consular office. Diba? Nung lang po ang consular office, pabilog ayato, makapagboto na retang kekatamong kabalen na tsukarin. Absentee voting nga usanda. Mas maraming lang magboto kekatamo. Diba? Dapat sana retang boboto tamo, balutala, nung ninula, at nanula pangataw. Bakante at the end of the day, eta magkamaling memili karela. Karening tao nga rin eh. Okay, bayo tapo. Hatin tapa po ang pilad na minuto kaning kakatang programang Balitaan Kapampangan. Ay, pugayan ko na mo po rading atsugan iking chatroom na. Carlos Pamintuan, Limang Kaloy, good morning. Arnal, kasanting na ning programa mo, more power. Menibat ka rin PGG, Pamintuan, Gantan. Yan, nakalasama, aring clan, daring PGG. Yan. Okay, kang Sandy Yanga Menesa, check and balance, that's true. Francisco Goson, nakalasalamat, king kang Pamanalbe. At kang Rara Abis, tutungan po, ingaman man nyo. Ricardo Sigwa, nakalasalamat. Lorenzo Liza, good morning, Kapetana. Kape, abedak po, king pamagkape. Chelimbo Samson, nakalasalamat po, king kekong pamakirandam. At ready pa pong aliwa, no? Makirandam Manalbe, king programang iti, Balitaan Kapampangan, na AL venue. Okay. At ano po ninyo itong okay, karani pong aliwa pa pong pisabihan. Dakal pong comment, manibat po karami aliwang text. Nung minsan po rin comment makalungkot man pong sabihan hanapin. Minsan masyado na pong mabayat. At ang karelang komentaryo, uling disappointed na po, king Malilyare. Di ba? Sabagay, dakal na rin pong disappointed karening kaya katamong kabalan, lalo na kaya ni kaya katam, di ba? Pero at least naman po, ngayon akakit ko na compared to karening dating menong kulang kaya ni kaya katam. At least in bayong administration, even sometimes dakal pong pupuna kaya, pero king other side na puniti, at inyang positive kaya katamo. Manibayo tamo po kasi. Compare ka rin ang minunang politiko. Nya etasan Yan nung minsan, lalawan tamo, inglawe tamo, itang gagawa na, katanggap-tanggap. Tamo po sana Pero, ingamanwan ko po, dong inginti kanining bagay, yang makapagpasalese o makasalese
king gobyerno tamo, so be it, nebo. Tanggapan tamong ditak-ditak, ha? Kumpara naman karetang politikong dadalan ala naman agagawa. Etala kaireta, retang sinane da katamo. Ketang klaseng politika na nungno ka rin, karetang pangakuda. Karentamo po may kay karela. Karetang promises na kay katam. At the end of the day, promises made to be broken. Yan po iakakit ko ka rin. Okay, with that, dakal po salamat. King kakong pamagirandam, king balitaan, kapampangan. At nukatin ko pong comment, reaction, makabukla niya po, ing kakatamong line. At nukatin ko pong issue na buring itapik o nanuman pisabyan o sumbong. Pwede yun rin pong ipahayabot kay kami. At the end of the day, ila pong isyong pisabyan tamo. Kakakalupa na po ratang sasyan na kay katamo ng metong tamong tala pakiramdam regarding ka rin ng reklamo ka rin barangay. Sige, dawen tamo po nung naning agawa tamo at nung ayaw talang pansin, ausan talang pansin. King kapamilya na po ng programang iti. Igimbot tamo po, makasawop kay kayo. At ipayabot niya po kay kayo itang bagay na dapat ipayabot po kay kayo, itang pansin at action na dapat ng aksyonan. With that, king lagyo na po ng programang Balitaan Kapampangan. Kaya ba po Arnel Panganiban po na pong alas 12. King pagmaragul ko, Kapampangan ko, antabayanan niya po. Dakala salamat, mayap oras po kekongan.